Kamekhalaya All Dance Association Cancellation Benta ka National Talent Fight Hanong Ba Delhi ta kajinya Kopshat Patruai da Kalengki District Jangkarilung Khasi. Upresent cho Kamekhalaya All Dance Association lai thu ba prangot ikna samla ki badansa bhagawai ka shat kin selet yukajat banya shimbata hakatai katalan ka balong ha Delhi. Kinoy shimbata kilong ka samla da phi suchang Baris Jongsha Bobby Nongrom Kit Kupar Swear Batista Komtha Bor Malim Lawan Dingdo Tengshan Bor Khardewsa Ulapan Paru Gajing Susi ke Baktang Bakat ki samla khasi ki bona lang yeng longsam ki baduk kinlej ishim bentah kanong ba Delhi hindai ke sarkar kam syam lasngap ne ajing rap nakalian juki Nongwai mat ki nongsat jongka jela Meghalaya ki bakan thuk napo rilum jaintia napo is kasihel pan nakaleng-kaleng te ngimla badan dekat hang ni kajaka marba kidat ka tukan ikat terten no ki pala baduan te ngi present bangi hang ni tentang sawut benta ngi present ban keren ban ajing keren kabai dei bat kiniki dan sap ki ba li isim benta boka national level jongka India talent fight te baning kong pensiaspi marba ni kendu yakini dei limba ke social media Margi begini ki post ya ka Facebook bagi bon ya kon ha ka India talent fight te hadin nang tu dengan begini kena ki bon ban kon direct sa ka mulai audition te habang ki te nomor ka season 1 yang kini ka simbentah ka India talent fight season 1 kini ki balik performance wa ki let back ding ba ka audition te hadin nang tu te nakaliang jungi naka audition jungi nakalong nakaliang ka amda mas mari iya kan ni gamanta ka season 2 te nakaliang jungi nga adam no pound number phone barki no penya jongka India talent fight te hadin tu nga yo banyak keren barki no penya siki bahe jongka India talent fight jongka company te ngai keren barki ngong ba babun sin ki samla ki badan po ki badan sap buat jalan Meghalaya bun ki bakhamwan na yeng baduk te nakaliang jungi ngila pempau sepok ka Sekian pernyataan juga India talent fight ba nekliang jengi ngilap hak ru dak jeng tho ba nekliang ka Australian jengi kerpat api pen island no yakini ki season 2 true direct support ka semi final nama ba men sim ke ketinya ti juga di kena ka ajat ni ba ka audition mega audition semi final final tak kembali jeng dot ka bon ha te nekliang jengi ka Australian ni hak dak jeng tho asthi ban ni keren batki ba ki di pen island no yaki ha ka India talent fight Jadi sisa kini lah di bandai kon baik mega audition mo ki mo direct go through baik napa audition ti la do bang i tu hi po ka social media tengah pentip siki ngong ba phim di bandai glumar dalek ba ka audition ka ba jinglut jung pi kilka kanya taki phau taki san phau du pho jang tadi nu tu ngai yo pandi keren bat ki ti kloi ban kendu apa office jungi pagi keren ki ba nekileng jungi ngila ada penbiang nama tajung pi da fiya limba ka audition jungi một đồng kamsu bandai audition kalau ke besok ipi punya kon be ke semi final ada fijak ke semi final buat pindai be direct sa ke grand final dia minta ngila ada yakini ke semi final baru minta ini di dapi hi susian di nomor Y napo jaitia naga jelwa hindi nata ini di baris di napo jongsha tenang ni dan Bobby Nongrom di nongsha hi ide napo live ngau te lingba jungki ngai scam ba lingba jungki kinwan ra ka nam ke buram ya ka grand final ya ka nam ke buram jung jela jungi bakini orang support ka grand final pernah te benta ni pat tip ya ka result te hadu benta katayo ka baar kemut kan kin sapan pernah ka result jungki di ba saji lalu na silong ki kanung ki ban saji na silong markia dan bun ha te benta ki medan lang ni te ngin sapan tip pat hadian ba ladadan ka saji ka final ni sawan biang hang ni pop press bat ke pensai ba kinu kat nungut ki ba saji sati po ka grand final nomor ka ji kon adu bentai ngong iki ba ka ji le kam dei tang post tit ka ji le ka dei bro kauri ka we kri India mara India bun ki tebet te ndai nga ai musim man bata juking ang wa wat nem penduk musim ang ya bisa khamat ang practice baik wat le sim pat poi ka grand final mentarung ang practice lupa yo le si saji te ba ar ka long ba cái bang susi menta kalong hadu mentai ke susi ha kawai ba nadu ke season 1 ngalai pha jing tho sarkar
Bang tu yarap lem ni kini kena bai kon hapok Indian Talent Fight season 1 ngala phak city ngala city sapok sarkar handai klem dan jubab klem dan ai surjek itu te hadin mentar ngala phak dengan jing tho ngala phak jing tho sadu siam tu ngala phak minister juga art and culture mentar ngala phak skiru handai hadu mentar dan berespon jing tho marabale kawai ngak keren people ki news kawai bankong kaba balik ke sarkar itu dengan orang fi ke sarkar kasih pendot kam kasih ke penlong sedang kita masabai bat kai iru ba bun sien ngai ba bun kena samla kai ga banga ngala ngai kendo bun sien kena samla matakin ki ngop haki drugs ki dan ki kena ki bangai kai sha mangaru ki ngop haki drugs ki ngop haki jiksnio boy hadu bakin dak tiak nala di bat tibet aban sha boy ka tiak nala nomor bade umdan nanti ki dia kata apa ya nara ka sarkar kan dan bentang bat ni kemut ka digawe kelinti ke bangin yaram bi kena samla dan sap nomor ada kidan bat ni bentang ki pensilut ki kena bikin lain nak jing di jing buat nak drugs nak ibarat mentala dan subom susho ki brio subom susho hendak kidan kasap katalan dalam subom susho kadi ke sarkar ka bading kong riban le kadi bading kong ke sarkar ka ban IT lang ini ke bangi la tri mentah bok seng mentala host nem ngap nya to kena association jingi kamdan ke funding ke bandirap ini kwa ngi keren menoi ke sarkar yang bo special funding ini nginum syam mengi ke pisahan dai bo bentah hapok hapok ke government hapok ke department agriculture nomor ngai babur dikena beduk nak thai nong kendong tibet nak julai keleng thai nong kendong ki wi kini kita yang ikena ke tibet ha hendak ikena sakut datang hapok ka stage sarangsang dan platform iki mental ni perlu festival hapulo hang ni jeka dan platform iki kena dan platform re ke bekat duk khat penban iki beri bandapa hapok jela jungi hendak kena jungi pan pi de markawai pun kong mentangi dan kamba dadak sarkar kam kuman menta hakanur kanu kepor sarkar kan sekendet ba om tengah ka all Meghalaya dan sa kan yang bat kiseng balang kin sayang dekat bat ka all Meghalaya dan sa pan support ya ke bangi ni dawai ke sarkar bat hawis ni ke sarkar kan sa payment hawis ni ke bangi ngila sya ban marbale imat ke sarkar ke itu ini baki dai bang ni dai tangki nong shat ni dai tangki nong wai na takarau don pushi dan dai dang lale ngi hakoi ski pisa itu atar ba tangga nong shat dan dai banta bat kiseng balang ke setedi ini bat ke kersian ini bermana itu job nan banta jing e jing kesamla pok jelajung